When I grow up, I want to be an army and destroy India. Wow! He wants to be an army. That's great. What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. Laban ang travel vlog niya guys, no? So karon guys, expect the unexpected kay pagmata na mo sa'yo guys after may nag-MR guys kay nagka-decide ang Pardillo guys nga mga ligo daw dito sa Limpapa. And that's a very big opportunity. Laban ang opportunity. Okay, so karon guys, nanami dire kay malit mi og isda. So guys, among ipamalit guys kay Nokush isda. Laban ang Nokush og isda. So guys, before I start this video, please don't forget to subscribe down below and of course don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So guys, without further ado, let's get on our video. Laban! Isa vlogger na guys, ay go! Laban! Travel vlog na this! Laban more! Go! Laway na ko! So karon guys, kay mamahaw tagamay no kay gutom kayo, laban ang pamahaw dayo, ay go. So yummy. O karon guys, kay mga ligo na ni guys. Unya na suspect maligo guys, kami sa maligo guys, laban. So makita niyo diri guys no, nga magpadaos-dos mi karon. And of course, kay kuan man nag-arkila sila salbabida and videohon ko ni Kuya Jonathan guys kay magpadaos-dos mi dito niya guys. Puli-pulihan na mi og daos-dos guys, laban guys no. Laban lang. Laban, laban lang, go! Laban! So karon guys, it's my turn na pod nga magpa-slide dito sa salbabida guys, laban! Go! Kuya! So karon guys, okay nata diri sa kasalbabida nga dako guys and magpadaos do sa dalon sa dagat guys. Laban. Mahulog ang kamera, wala.
today guys, kay we're heading on bukana of this river guys. Bukana means kanang magtagbo ang kaparat og katabang sa tubig nga gikan sa ilog nga tabang o gikan pud sa dagat nga parat laban. Very lubog and very scared in here. Baka na crocodile dire. Ang buaya di why na? Unin aon di ista lang. Laban ang ista lang oy. Dala ko sa bukana guys, laban. Uy. Laban ang bukana guys. Dala ko sa bukana guys. Cast away. I'm a castaway. Ahoy there. Ahoy. I am bugtae. Wee. Laban ang libot di oy. Wee. Guys, ano ko sa dagat guys? Dagat! Laban! Sakita oy! So karon guys, mangutana ta ni mga unsa mo Muslim mo? Muslim kayo? So guys, karon mangutana ta sa mga Muslim mga bata diri guys. Hello. Hello. Ano ang ngalan nyo? Pangalan. Ang subunta ko da. Gwapo ako da. Gwapo ako. Kita bandag bus ko da. Makita, gwapo ako da. Gwapo da. Gwapo da ko guys. Oh. Ikaw sab da, malingkat ka. Da. Kita ko di da. Da, malingkat sab ka. Laban kita guys! Go! Bye! So guys, successful kita mong pagpadaos-dos noon. Hapit pa na lumos si Kuya Ernie guys. Kinabalintong siya dito dapat sa tubig. Wala siya kabantay guys. Nalum na dito. Kuya Ernie, nakipamuta na. Halik ka. Ang sa'yo mo experience ng hapit ka dito na lunod. Kapoy. Nagikatawan lang Kuya Jonathan. Kapoy, ang sa'yo mong gibati ron. Kahadlok o Gakurog. kaguol. Ikaw kuya, saan mo may kuya? Wala. Okay ra kayo? Okay laban? Laban lang. So hi guys, today this is my food nga tong karon kay laban ano. Magmukbang na ta guys, laban na mukbang oy, go! So we have apple, we have pancit, we have poto kamanting, and we have fish, and also we have grilled pork, and the flavor of this is pork. So let's eat guys. Para sa imong muscle guys, laban ang muscle guys to, laban guys, so go! All I can say guys for this one is thank you Lord. Thank you for this physical blessing that you have given to me, to us, and to everybody else. Thank you very much. Wala English ay! Grilled pork. Okay, first, apple. Second, pork. Third, fish. Here. Bukok ko. Laban. Next, rice. And of course, pancit. Next, royal. So guys, comment kayo guys kung ano pang next gusto nyong kainin natin guys. Gagawin natin yan guys. Laban ay. And that was for today guys. Thank you for watching this video. And of course, if you like this video, please don't forget to leave a massive thumbs up down below. And of course, don't forget to hit the subscribe button down below, and of course don't forget to click the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. Love you, Bisa Vlogger guys, no? And of course guys, once again, this is Franco saying, spend a life with us and magkita tabalik po sa mga sunod pang mga videos na i-upload. Bye bye! And of course, shout out kay Kuya Jonathan.
Jonathan Laban. And bye-bye. Video, ha? Videographer. Hey guys, sa Spike guys, pupunta namin. Tara. Bye-bye. 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 Hey boys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua. Ay, bugtae.